إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala kişilerini hem cinlerini bizim barşalarımızda da şuşa bir Allah delegiga ibadet kılsınlar için gene yarattı, varlıkka getirdi. Hem de kişilerge onların dinlerin anlatır için nerse o din, nerseni Allah subhanahu wa ta'ala yarata, nerseni yaratmay, nersege Allah ta'ala riza, nersege riza değil ikendiğini anlatır için Allah subhanahu wa ta'ala kişilerge Resullerine hem peygamberlerine jiber. Hem de peygamberler ölgenden sonra Peygamberler vefat kılgandan sonra Allah subhanahu wa ta'ala şu dinni saklar için, kişilerge jitkirir için, peygamberlerinin amellerin, işlerin, davetlerin devam eder için galimlerini, ustazlarını varlıkka getiren, yaratan. Hem şu an burada meşhur bulunan hadiste Peygamber aleyhisselam ayette İnnel ulema varasatul enbiya. Dürüstlükte di galimler Allah di peygamberlerinin varisleri. То есть ученые, наследники пророков. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Bizim de varis deyip etkende kişinin akılına kere, fikrine kere galimler peygamberlerinin akşaların, malların üzerine alırlar deyip. Yok. Peygamber Aleyhisselam alar di dinarla, dirhemde miras edip almıyorlar. То есть bir dindi de malını miras edip almıyorlar. Они никакое имущество себе в наследство не получают. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Lakin şınlıkta bu galimler peygamberlerden nerseni aldılar diye miras edip ilimni değil. Hem kim değil? Şu ilimni algan bulsa değil, dürüstlükte değil, o zor ölüş algan bulur değil. Biz Peygamber Aleyhisselam ayette тот, кто возьмет эти знания, поистине возьмет большой удел. Şu an burada muhterem cemaat, galimlerini zorlav, onlarını hürmet etu, onlarını ihtiram etu, onlarını özünden üstün kuru bu dinden hem dinin bir negesi bulup durar. Niçin? Çünkü Rabbimiz Allah Teala özü galimlerini büyükledi, onlarını ihtiram etti, onların derecelerini götürdü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yerfa'illahu ellezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat." Dürüstlükte Allah Teala sizin aranızdan, kişiler arasından iman getirgen bendelerini, hem ilim verilgen kişilerini derecelerde götüredi. Yani Allah Teala özü galimlerini götürdü, özü Allah'tan şunday zor dereceni verdi. Şulay Allah'ın cisi aleyhisselam galimlerinin ahamiyetini kürsatip bulay aytdı. Ulu yaştaki Müslümanını hürmetlev, kartlarını, ulularını hürmetlev. Того, чего сегодня мы не видим среди мусульманской молодежи, да, кстати. Hem de Kur'an-ı Kerim'de bilüşü kişini hürmetlev, Kur'an'ı yatan bilgen, Kur'an'ı saklagan kişini hürmetlev de, hem adilli sultanını hürmetlev, справедливого правителя. Bunlar barısı da Allah Teala'nı büyüklev bula deyip eyti Peygamber Aleyhisselam bu hadisini Ebu Davud rivayet eder. Şu an burada din alimlerin İslam tarihinde her vakit ihtiram eteydiler. Allah'a ihtiram kursatıp, Allah'ını üstün kureydiler. Hem mesela rivayet edilir, Tavus isimli tabi'i kim oldular? Şu sahabelerini kurgan kişi. Hem bu tabi'i şöyle deyip
Dürüstlükte di galim kişini hürmetlev ul di sünnet. Galim kişini hürmetlev ul di Peygamber aleyhisselam'ın sünneti. Hamide sahabeler ширина карасак. Если посмотрим на период сподвижников, мы этому увидим очень много примеров. Много мисал была. Mesela rivayet edilen İbn Umar isimli sahabe. İbn Umar'ın barımızda biliriz. Şu Umar radıyallahu anh'ın malayı Abdullah ibn Umar. Uzun da zor sahabe buldu. Evet İbn Umar di Mücahid isimli sahabeye hürmet gösterdi. Evet hürmet gösterdi. Nişek mesela şu Mücahid hatta oturganda olanın ad yerini götürüp oturgandan sonra kimin redler şulaydıp gösterdi. Şu Mücahid isimli sahabeye galimge gösterdi hürmet. Dus Abdullah ibn Umar uzun zor sahabe. Большой сподвижник. Mücahid şulaylı sahabe. Nerse bilen meşhur buldu Mücahid. Şu alim evet Kur'an-ı Kerim'de tefsir etmiştir. Lakin şunun bilen bölge Mücahid kim buldu? Şu Mekke'de yaşamışı para halktan idi. Arap değil idi, para halktan idi. Hem şuna üstte İbn Abbas'ın kolu idi. İbn Abbas'ın azat eti ol elip kolu idi. Ama karamastan Abdullah ibn Umar anı hürmet gösterip şuaydı anı üstün kuraydı. Hem ikinci bir misal mesela bir vakit di Zeyd ibn Thabit isimli galim barımızda biliriz. Zeyd ibn Thabit'in kimi kanı şu Kur'an-ı Kerim'de jigan tuttu sabral Kur'an'da bildiğin knjigu po prikazu. Zeyd ibn Thabit bir vakit cenaze namazı okuğandan sonra atka yeyse işeke altanırga tiliydi. Hem İbn Abbas bu hazır İbn Abbas şulay uzur sahabe şulay Kur'an-ı Kerim'den tefsir etmişi zur galim Peygamber aleyhisselam'ın Ruşayt Kenşet Bayut Nibrat'ı şulay etindi İbn Abbas Abbas'ın muğayı hem bu da Zeyd ibn Thabit'e hürmet gösterip atın tutup dura Zeyd ibn Thabit oturganşı atın tutup dura ana hürmet gösterdi hem Zeyd ibn Thabit eyte yedi Allah'ın ilşisinin tuğanı di o Bayut Nibrat prorok gibi kaldırmanı di astafeti ktutu iktuya هم نرسل بيتا عبد الله بن عباس هكذا نفعل أو نصنع بعلمائنا شولاي تبزدي غالين ناربز بلان معاملة قلابز يا إسا باشقا رواية بزجا شولاي أمر إتلدي غالين نارجا قراتا بولرلا نبو صحابلرنن برسنا قراتا غالين نارنا قراتا بولان معاملات أتناشين مجنوني شولاي مثلا زور إمام نارجا قراسا شوشا İslam ümmetinin imamlarından karasak da anda da görürüz imamlar, galimler birbirsin hürmet iteydiler. Drugu uvajarlar. Hem misal edip mesela bir vakit rivayet edilen Halef isimli kişi, bu Halef kişi kim ol? Hadislerini rivayet etmişi. Toto bir hadis birinden çıkmış için. Hem bir vakit Halef derste oturganda hadisini rivayet etkende hem deydiler bu hadis buldu Abu Awan'ın hadisi. Hadisine rivayet etkende derste oturganda İmam Ahmed'ni kura. İmam Ahmed'ni kimin kanı biliriz. Şayet idi rahmetullah teala. Şu Halef'nin ustazı. Hem bu bunu kurgeç İmam Ahmed'ni şakırta iki munda dişir getirdi benim yanıma oturdu. Zor kişi bir ustazı. Lakin nesalik İmam Ahmed cevap vere yok di. Min di oturgan buranında oturam di. Bizge şulay emel itildi ustazlarımız aldığında özümüzü tuturga. Hamdi несе признак уважать bizga amr etildi. То есть нам было приказано уважать ученых и быть по отношению к ним какими смиренными, послушными. Шушы зур алим İmam Ahmed şulay etip, şuшы Halef'e ondan tüvenrek olsa da baribir ama hürmet gösterdi. İkinci rivayette mesela şulay İmam Ahmed turunda rivayet ettiler. Ebu Zur'a Ar-Razi rivayet etti. Bir vakit İmam Ahmed ders bir yerde nidir şir sebepli di neseye toyanıp oturaydı İmam Ahmed. Операция что-то из-за болезни какой-то. Hem de ders barganda İbrahim bin Dahman isimli galim zikr edildi, rivayetçi zikr edildi. То есть упомянули ученого, которого звали Ибрахим bin Dahman. Hem İmam Ahmed turup, yaxşı etip oturdu. Avurtuğuna karamasdan oturganda hem ayette dilese La yenbagi en yuzkara salihun feyutekkevu. Salihler, izgi kişiler, galim kişiler zikir etilgende de ne padavaya dürüstlüğü dileseye de tuanını otururlar. Aramız. Bu kişi kutten öldü. Bu galim evet.
Lakin dersde zikir etilgende ama hürmet yüzünden hatta ismi zikir etilgende İmam Ahmed tadin turaytıp kabul etip oturdu. Hem şuna da muhterem cemaat, ni işinsin Allah subhanahu teala şulay etip galimlerinin, ustazlarının derecesini ko'tardi. Ni işinsin bizge din, ni işin Allah Teala hem Peygamber aleyhisselam bizge şu galimlerini hürmet etirge emir etti. Çünkü bu galimler, bu ustazlar bu dinin sakçıları. Allah bu dinni türlü yamalıklardan, türlü o'zgartuvlardan saklıyorlar. Haminde kişilerge turu yolunu ko'rsatib, şu turu yolunu anlatıp beradilar. Her bir asırda Allah subhanahu taala şunday galimlarni borliqqa keltirar kişilerge dinni жеткирib için anlatıp bersin için. Hamalar şulay şu galimler şeytanın ham düşmanlarının mekirlerini açıklap beradi. Şulay mi? Her bir asırda şeytan yıklamıyor. Dinin düşmanları var, dinge karşı duruşular var. Hem galimlerinin işleri şu düşmanlarının mekirlerin hitristi anlatıp verirler. Şuna göre de Allah Teala bizge emir eder. Nasıl Allah Teala eder Kur'an-ı Kerim'de ve ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Allah Teala'ya, onun peygamberine hem ulil emri minkum galimler etkenşe sizden aranızdağı bulgan galimlerge, imamlarga itaat etiniz, onlarga buysununuz deyip Allah Teala bizge emir eder. Сейчас сами себе вопрос задайте, кто из нас ему подчиняется? Кто-нибудь таким вопросом задавался? Ты какому ученому подчиняешься? Шуңа күрә дә игътибарлы булырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә мәшһүр галимнәрнең берсе болай дип әйтә, болай дип галимнәрне сыйфатлый, описывает ученых следующим образом. Алар ди күктәге йолдызлар кебек ди. Караңгылыкта ди адашкан кешегә юлны күрсәтәләр. Шуңа күрә дә кешеләр ди шушы галимнәргә су белән ризыкка караганда күбрәк ди мохтаҗрак ди. Наша нужда в ученых больше, чем идеи в питье. Ни өчен чөнки алар шушы караңгылыкта туры юлны күрсәтүче, динне аңлатып йөрүче кешеләр шуңа күрә аларны хөрмәт итү тиешле. Һәм инде монда сорау туа, ничек итеп галимнәрне хөрмәт итеп була? То есть как можно ученых уважать? Каким образом? Беренчедән иң әзе булса да шушы галимнәрнең исемнәрен белү. Многим говоришь, хадис передал Ибн Маджа, хадис передал Ан-Насаи. Мы кроме Бухари Муслима никого не знаем. Что мы? Алар да галимнәр. Әйтәбез мәсәлән, бу имам Ал-Аузаи, бу имам Ас-Саури, бу имам Абу Юсуф, бу имам Мухаммад, бу имам Зуфар. Для нас это как будто вот соседние деревни люди. Юк. Biz alarını bilirge tiyişmiz. Kim ikanin bilirge tiyişmiz. Alarının tarihlerin, faydan çıkkanın, kim bulganların öğrenirge tiyişmiz. Şulay galimlerini hürmetlev yüzünden nerse bulup dura, şuşu galimler yazgan kitaplarını, alarının yazgan işlerin öğrenu. Alar kaldırgan kitaplarını öğrenu. Они же не просто так писали эти знания. Для кого-то же писали, для нас. И поэтому является от уважения к ученым изучать их не трудно. Шулай галимләрнең дәрәҗәләрен белү, знать уровни ученых, знать их степень. Күп кешеләр белми. Мәсәлән, бүгенге көндә яшьләр арасында бик нык таралган. Бүгенге көндәге галимнәрне беләбез, современных ученых. Ләкин элекеге галимнәрне белмибез, исемнәрен белмибез. Бүгенге галимнәр бит алардан алган. Шушы элекеге галимнәрдән алган бит алар. Biz alarını bilirge tiyişmiz. Şu an burada yaşlarına gidersin, şakirtlerine gidersin. Mesela İmam An-Nawawi, İbn Hacer, El-Asqalani, İbn Hacer Haytami. Yaysa Hanefiler arasında İbn Abidin gibi gidersin bir gün dağılır. Bu bir nişe getiren matur değil. Şu an burada galimlerinin, kardeşler derecelerini bilirge gerek. Şunun sebeple, şularını bilmem sebeple bugünün günde biz kurabız. Nişe yaşlar o'zlarin g'alim deb sanovchi kishilar shusha imomlarga qarshi so'zlar aytadi. Ешкина ishlatilgan to'g'ri keladi. Hazrat, ты почему сунну читаешь перед джума 4 ракат? Разве ты не знаешь хадис? Такой есть. Zaynab imom Abu Hanifa rahimahulloh taala shusha masalani o'rgangandan so'ng, shusha sunnatni o'rgangandan so'ng, hadislarni o'rgangandan so'ng shunday fikrga kelgan, juma oldindan sunnat o'qidi. Bu кеше яшь yigitimiz Насаи Имам Абу Ханифа хадис не знал, до него хадис не дошел.
То есть человек, который живет в Челнах, Нижнекамске, да, допустим, в Альметьевске. У біле bu hadisni, imom Abu Hanifa qaysi sahobalarni ko'rgan kishi, tabiinlar bilan yashagan kishi bu hadisni bilmadi. Bu bitimde kardeşlerim için getirgen nadansızlık, jülerlik de deyip aytsak dürüsttür bu. Niçin bu mesele İmam Abu Hanifa namazda okuyan, niçin 40 mertebe, 50 mertebe haşga bargan, andaki galimlerini kurgan, sahabelerini kurgan, tabiinlerini kurgan, başka mezheplerini kurgan, неужели он bilmedi, что, оказывается, намаз не читается? Это же не новый, не современный же вопрос, это каждый день, с которым встречаются. Mesela şu burada misal getiren, mesela İmam Şemsüddin El-Zahabi Seyr-i A'lam Nubala diyen kitap, zor kitap var, anda galimler turunda, Allah'ın turmuşları, qaydan alar, kim alar, Allah turunda nerse aytildi, что про них было сказано хорошего, плохого, все там написано. Ha mesela aytar bu kişi, El-Zahabi rivayetinde, Abu Hanifa'nın senedin sepoçkası söyleyip, hadisi qaydan aldı Abu Hanifa. Abu Hanifa diye şu hadisini kimden aldı? Ata ibn Abi Rabbah isimli kişiden aldı. Ata ibn Abi Rabbah hadisini kimden aldı? İbn Abbas'tan aldı. İbn Abbas kimden aldı? Peygamber aleyhisselam'dan aldı. Aranız indi kıska yok. Между Abu Hanifa rahimahullah ta'ala и между пророком алейхиссалям всего большого лет. Теперь задайся вопросом ты. Между тобой и между пророком алейхиссалям сколько людей? Есть у тебя вообще цепочка или нет, чтобы такие слова говорить? Нужно быть внимательным. Имам Малик, самая короткая цепочка, да? От Нафиа, ан ибн Умар, ан Наби алейхиссалям. Шулай, имам Малик bilan Peygamber aleyhisselam arasında iki kişi. Bu galimler, uzun galimler, Allah bizga qaraganda, Peygamber aleyhisselamның sünnetin bizga qaraganda yaxshiroq bilaydilar. Shuni unutmasdan kerak. Ham shunga ko'ra da galimlarni shu hurmatlab, ul da bo'lsa Allah'ın kim ekanini bilirge, Allah turunda nerse aytganlarini bilirge, ham Allah'ını hurmatlab tiyishli. Shulay masalan, galimlarni hurmat yüzünden Allah'ını her vakit yaxshi so'z bilan esga tushirishga, hatta xatolari bo'lsa da, xatolarini qoplab, xatolari turunda aytmisha, har vaqt galimlarni yaxshi so'z bilan esga tushirishga. Biz har birimizda kishi, har birimizning de xatosi bor. Shulaymi? Ham biz qiyomat kunida Alloh qarshida javob beramiz. Hamida Allah Teala bizni hamalarını gafurlardan kılsın. Şu an burada eğer siz işitəsiz, nindidir galim yollaşkan, nindidir galim turunda bir başka galimlerse eytkendir deyip işitəsin iken, ikisi için daha kıl, Allah Teala Allah'ını gafurlardan kılsın deyip, bizni Allah'dan birge cennete jisam deyip dua kılır ekler. Şu an burada biz ustazlarını kurgaç, galimlerini kurgaç, Allah razı olsun şunu soru bir eytiler. Şeyh ustaz deyip, ne şu galim turunda şuna deyip eytiler. Bu galim turunda şuna deyip eytiler. Bizga ustazımız narsa eyteydi. Biz deyip galimler, biz deyip başı deyip, nojniцы deyip. Bizden aramızda kirgen kişini biz deyip kesip koyarız. Мы говорим ножницы, и кто зайдет между нами, того мы отрежем. Поэтому будьте внимательны. Galimler turunda yaxşı söz bilan aytiriz, Allah'ını hürmet etiriz, Allah için dua kılırız. Endi yaşay turgan galimlarga kelganda, bizning oramizdagi bo'lgan galimlarga kelganda, Allah'ın endi hallarini bilishib, agar endi xatolari, ayblari bo'lsa, ularni yashirib kishilarga fosh etmau, agar endi bilib turasın, galim kishi xatolardan yesa biror narsani bilmay ekan, motor so'z bilan ana nasihat aytib, aytib yonina kelib, zvoy qilib, hazrat ishi hallari, imom ishi hallari deb hallarini bilishib, hazrat bular ishlasang yaxshiroq bo'lmas ekan debmi? Allah'a nasihat kılıp, hem de o'zini şu galimler oldunda, şu imamlar oldunda tıynak tutu. Держать себя смиренно перед учеными, перед имамом. Hem de her vakit Allah'ın derecelerini huzurlalı. Şu an burada muhterem cemaat, şu cemaat, qaysi şu cemiyet, qayda galimlerini, ustazlarını hürmet ederler, Allah'ın kadirlerini bilirler. Şu cemiyette balalar dürüst terbiye alır. Eğer biz Müslümanlar, atalar, babaylar, aniler, balalarımızı öğretsek, onlara öz misalımızda göstersek, niçin galimni hürmet ettirge gerek. Onun derecesini büyüklesek, bizim balalarımız şu galimlerge okşarga tırışır. Они будут видеть, что этот человек уважаемый. Мой отец, когда он приходит, держит себя смиренно. Глаз опускает, когда имам на него смотрит. Ага, значит, уважаемый человек, я хочу быть на него похожим.
Мин имам Шафиғиға, мин имам Абу Ханифаға, имам Абу Дауудқа оқшарға, тырышырға телим деп йөрерләр. Әгәр без аларга мондый тәрбия бирмибез икән, ул вакытта нәтиҗәсен күрәбез. Һәм кардәшләр, үзебезгә шундый кагыйдә алыйк. Возьмем себе такое правило. Күпме син гыйлемне һәм гыйлем иясен хөрмәтләсәң, шул кадәр сиңа шул гыйлем бирелер. В каком количестве, в какой степени ты будешь уважать знания и уважать ученых, в той степени или же в том количестве эти знания тебе будут даны. Һәм инде бүгенге көнгә килгәндә яшьләргә, безнең арабызда инде яшьләр арасында бар шундый проблема бит, без инде имамнарга да каршы чыгалар, имамнарга да каршы сүзләр әйтәләр. Ягъни без яши торган имамнарга әйтсәгез, анысы другой сүз. Ләкин күңелен әрни Кайчан зур галимнар турында безнең яшьләребез шундый начар сүзләр әйтәләр, хәтта кай берәүләрен ишетергә туры килә. Имамнарны көфрлектә гаеплиләр. Имам Ан-Нававине, имам Абу Ханифаны һәм башкаларны хадис белмәгәнне тигеләй булаймы? Нәрсә гаеплиләр һәм аларның ничек әйтергә батырлыклары бар шундый сүзләрне әйтергә. Бу ни өчен, ни сәбәпле? Моңа берничә сәбәп бар. Шуны турында әйтәсем килә. Беренче сәбәп, күп мусульманнарның арасында күп яшьләр гыйлемне ничек таләп итәргә, гыйлемне ничек алырга белмиләр. Мы не знаем, как требовать знаний. Мы много говорим о требовании знаний, но не знаем, как требовать знаний. Мы не видели. 90-нчы елларда ачылды, булган китаплар бастырылды, укыдык, самоучки, аннан соң интернет килеп чыкты бит. Аллаһ Тәгаләнең бер фитнәсе шулай. Анда яхшысы да бар, начары да бар. Шушы интернетта үзен галимнар дип әйтүчеләр барлыкка килеп чыкты. Шәйләр эчеп, кофе эчеп, дәресләр утырып, дәресләрдә утырып рәхәтләнеп әйтик, һәм үзебезне сормаса галим дип әйткәнбез. Юк, гыйлем Аллаһ таләп ителми. Җибраил алейхиссалам, Пәйгамбәр алейхиссалам янына килгәч ничек итеп утырды? Тезен-тезенә терәтеп утырды. Шулаймы, юкмы? Остазлар, галимнар, шушы хадисны риваят итүчеләр, шушы имам Бухари, имам Муслим һәм башкалар, алар барып, сәфәргә чыгып, галимнәргә барып, алардан мәҗлесләрендә утырып гыйлем таләп иттеләр. Шуңа күрә бәрәкәт булды. Шуңа күрә дә динне дөрес итеп аңлау булды. Чөнки шәкерт остазын күрә, остазның ничек үзен тотуын күрә. Әгәр шәкерт хаталанса, остазы аны эшли, рәтли. Хатасына күрсәтеп тора. Ә безнең бүгенге көндә сами начинаемся, потом налево направо фетва раздаем. Бу беренчедән. Шуңа күрә дә, кардәшләрем, гыйлемне ничек таләп итәргә, белергә кирәк. Мәдрәсәләребез бар, мәчетләребез бар. Мәдрәсәдә укымыйча, мәчеттә укымыйча берничә дә башкача гыйлемне таләп итә була алмый. Анда интернетның теге ягында кем утырганын син белмисең. Матур киемнәр кисә дә, зур сакаллы булса да, кайда укыган, кем аның турында әйткән, нәрсә әйткәнен син белмисең. Һәм динеңне шуңа тапшырасың. Бу беренчедән. Икенчедән, шушы безнең хәзер яшьләребез арасында табылган нинди проблема? Галимнарны хәзер теге галимнар аша экзамен ясыйлар. Син бу шейхны тыңлыйсыңмы? Әгәр син бу шейхны тыңлыйсың, ты знаешь. Әгәр тыңламасаң, ты знаешь, не знаешь. Мондый мәчеткә йөрисеңме? Бу мәчеткә йөрсәң, ты знаешь, йөрмәсәң, не знаешь. Бармы, юкмы? Бүгенге көндә галимнар триггерында. Алай булырга тиеш түгел. Һәм өченчедән, иң зур проблема инде кайбер яшьләр әйтәләр, бүгенге көндәге галимнар элеккеге галимнәргә караганда яхшырак, күбрәк беләләр дип әйтүчеләр дә бар. Бүгенге көндә галимнәрне беләбез, теге галимнәрне онытабыз. Ләкин Пәйгамбәр алейхиссалам нәрсә дип әйтте? Кыямәт көне алдыннан, яисә кыямәт көнен билгесеннән Аллаһ Тәгалә бу өммәттән гыйлемне алыр дип. Из признаков судного дня, что Всевышний будет забирать эти знания. Ничек итеп, йөрәктән чыгарып алмас ди. Бәлки ди галимнәрнең үлеме белән бу гыйлем китер ди. Со смертью ученых эти знания будут уходить. Һәм Пәйгамбер алейхиссалам нәрсә дип әйтә? Хәтта إذا لم يدرك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Һәм шундый вакыт килер ди, галимнәр үлеп бетер ди, галимнәр калмас ди, һәм кешеләр үзенә җаһил булган, надан булган кешеләрне галим итеп алырлар, һәм шуларга сораулар биреп, тегеләр гыйлемгә таянмыйча җавап бирерләр, адашырлар һәм башкаларны да адаштырырлар дип Пәйгамбер алейхиссалам әйтте. Шуңа күрә дә Алла сакласын. Элекке галимнәр, бүгенге галимнәр нинди зур булмаса да, элекке галимнәр барыбер
аларның гыйлемләре күбрәк иде һәм моңа Пәйгамбәр алейһиссәламның дәлиле дә бар. Шуңа күрә дә күреп торабыз бүгенге көндә ничек бер яшь егет 1-2 ел укыса мәдрәсәдә, яисә бер университетта, Мисырдамы, Египтәме, Арабстандамы, башка җирдәме уже тизрәк канал ача, интернетта открывает свой канал и начинает налево-направо раздавать фетвы. Это мы видим, часто видим. Еще про ученых предыдущих что-то говорим. Мисал үшін келтірем. Мәсәлән, Абдулла ибн Масуд айтты: "Ман афта ан-наса фи кулли ма яс'алунаху анху фа хуа маҗнун." Шул кеше ди, кайсы ди һәрбер сорауга җавап бирергә тырыша икән, беләме, белмим, правильно главное ответить. Мондый кеше ди, кем ул ди, мәҗнун ди. Такой человек говорит, умалишен. Абдулла ибн Масуд айтты. Мәсәлән, Бара исемле радиллаһу анһу сахаба әйтә: "Мин ди Бәдер сугышында катнашкан 300 сахабаны күрдем ди. Бәдер сугышында иң зур сахабаларны күрдем ди. Шуларның берсе дә динәрсә фәтва бирергә, сорауларга җавап бирергә ашыкмый, киресенчә тели, аның кардәше бу сорауга җавап бирсә иде ди. Сораудан баш тартмай иделәр. Ә без бүгенге көндә нәрсә күрәбез? Шәкертләр арасында: "Если тебя не спросят, у другого спросят, у тебя уже сердце что-то начинает болеть". Нет, наоборот, алхамдулилlah, Россия спросили. Һәм шуңа күрә дә бу мәсьәләләрдә игътибарлы булырга кирәк. Һәм Казакта Пәйгамбәр алейһиссәламның берничә хәдисен китерәм. Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте, шушы әгәр кеше галимнәрне хөрмәт итмәсә, "Ләйсә мин уммати ман лам юҗил кабирана." Безнең ди өммәтебездән түгел ди шул кеше кем ди олыларны хөрмәт итми торган кеше бездән түгел ди. ويرحم صغيرنا һәм яшьләребезне, бәләкәйләребезне аларга карата мәрхәмәтле булмаган кеше бездән түгел ди. ويعرف لعالمنا حقه һәм безнең ди галимнәребезгә аларның хакларын белмәгән кеше бездән түгел дип Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте. Шулай Ибн Аббастан риваят ителә, Ибн Аббас әйтте: "Ман ада фақиһан фақад ада Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям, ва ман ада Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям фақад ада Аллаһ азза ва җалла." Ибн Аббас әйтә: "Кем ди галим кешене, фақихны ди рәнҗетсә ди, ул ди Пәйгамбәр алейһиссәламны рәнҗеткән булыр ди. Кем ди Пәйгамбәр алейһиссәламны рәнҗетсә, ул Аллаһ Тәгаләне рәнҗеткән булыр" дип Абдулла ибн Аббас әйтте. То есть тот, кто неуважительно, либо же огорчает, либо же обижает ученого, тот подобен тому, как обидел пророка алейхиссалям. А кто обидел пророка алейхиссалям, тот подобен тому, как посягается на Всевышнего. Поэтому Аллах субхану ва тааля безне сакласын. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ نساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.